Akwaba shoko eba to my GHSO meeting edinana ama obusana sabri and some of it to training issue ela mede ebe somo ewo efide eso na no me ko ensem no eso bi ama no me so ewo eye aguna suedo na yi eye nkofo a wo mu ewo mu bi eye NDC fo na ebiem so NPP fo a wo mu ewo aguna suedo mpeso ano eso na ni ya ne se Pobo bi akoso alleged say Pobo bi say yebekun MP a wogina ho as Aguna Soweto MP member of parliament ma Aguna Soweto honorable Cynthia Mamle Morrison artist nkofo bi yakotchom yesusu say na yebo mo pa say wo mo enkokuna a police for ete ho ensem entempa so atese wo mu di echenam so makoche enkofo no emu for na bisa for according to police reports na ebeto ejano enkofo for no no wo mu ye 5 mum na wo mu nya ntie bi intelligent information be say enkofo we no wo mu movement suspicious tendency and so ama police for wo mu Suedo divisional command womu edi informational eti nkofo yi na paso womu lodge na womu ewo Suedo Aguna wono no womu koto emnante ketika de ye kasemu ye from macho men no ebin womu koto emu N9 aye Sadiq Abubakar Gordon Kunya ene biem so Isaac Aide Dauda Fatal aye nkofo na ya me macho men na police form free Suedo divisional command wo mkotu wo ewo lodge na wo Suedo hono no na wo mkotu wo no o mo hwehwe wo mo dem wo bebi a no wo mo ehwehwe ene ebiem na me hwehwe wo no nyama wo mo enya ye no sikan ene ebiem so nkrante ena ebiem so no ye 2 packs of Raxla ena ye check open bank checker ehwehwe enko mkotu ko me ye dipa mienu ekotokom Dauda Fatal and ebiem so got them konya na check no ya trust 5,000 na allegedly no yes esika no edia na etaso artist no and a side check and according to information beto jano a womo ede trese NDC ni abrantia a wo jira for candidature ede ama a member of parliament for Aguna Soweto and the ede Paul Ofori amwa wono ena tese ye emrante we womo adam fanata wono ena show mu kutu pase womo kodi said wono no ni din ena na a dark blank check no so ana say open check of 5,000 Ghana cedis mienu no eto le biem so no ni din ena da lodge ho no registration so wono no register ye epe kwan ede ema emrante yi ede edas ana so wono ko pie mu e wo lodge wono na no ena ama NPP for no a womo ati semi be the blame to Mr. Paul Ofori amu aso say wono ene wabo emnante for yipo say womo enko ye bone womko di Cynthia Mamle Morrison honorable Cynthia Mamle Morrison bone womko kunu se na be ya obenya kwan na ne member of parliament bibia na wo pe Aguna Soweto ne betime CP na tese wetimi edi ewo afi abato yi emu na no na womo kasa no so dia betu da se dabi se NPP for ne kasa na womo kasa womo kanu ase de se me ferry ma me kan sa womo eni nyansa womo fa nyansa kasa because aden bra wo beku member of parliament or so say honorable Cynthia Mamle Morrison and we couldn't fear as fast as I would him say Sabre and put them more for Nia to say a Juman want me and then a member of parliament Juman the be want me near him to one cry or Madrid say one more move to a bed no so corporate home I be Fufoi a debesi with him ye sound quite pretty west I said action quite where that should quite sad be Udi fufo wi aso ahwe kwa untimi hwe kwa ati odi fufo ne nti ade no be pre no ho krampo e de apre bibia no already na nkofo na mu ayo ma dwe so wo mu yi na sinchen enti sa de no kwa o mu de esusu ne de enye no kwa na nso wodi tu mo se emnante nine na police for no achi wo mu no
wo ye ne nafofo na se na ko focus wo mu hu no enumre ye na no adame me de numre na nsem no esi ye no wo mu hu ne se wo no mo eti wo no na ye no kreta mpa wo no mo to na wo fi o mo te obe du fie pe e no nya call na police for de to ne nim se wo ma che ne nafofo na mo ye police station no so mbra eko mbra wo bia oko no eko sra ne nafofo na no nkire se no nti wa bo ne nafofo ne pa ese wo mu koku eye honorable Cynthia Mamle Morrison IBM so wogina Minister for Gender and Children. Na in some no there elifa esifacte no ebi bisa se na da bio se no so abe ni ho ano no se ye no krese won mo pa ya ana se ebiem so no se onye na adwin se opese won fa kweti kwan enje seat no ema no agona so edo street seat no ema no a adenti ana emrante no ye kwatu omoso no na sikan ehihye wo mo ho na ebiem so wo motita catlas se de bone ana wo mkodi asa de no ukura wo ho a onim se bone be wo nti na ukura wo ho nti ade nti na asa anyama no ehwe wo mo hotel a wo mo ecology wo ho ena ebiem so no ade nti no mkodi ehia enumre na no mkodi ehia na asa enumre na ena ye intelligence score no ebeto tata se kochim na 10 na bakukra poro fit person okomo no ebre ohun police for no odwane free mu so ndi bone a adenti ena wo dwane so wonye bone a ana bo police ni na bo dwane eno no ena ama mb for no etekosa edina so said abi there's a foul play somewhere papa no one mrante de hye sa de no na ba na 8 million maso sa do person oyi no ho film na sikado grandpa eyeli di edase no wan no ko hye ne na kofa wono mudi ko mona no atwa check se monye na monko enisa nye to pese ya papa ye say no enye common sense we ensem no ebi wo mo pa nte mo be nya pa se ebe nhwehwemu akwa asia se ne ehun se ampa se eye NDC peni awodina for MP ediama agona so edo Mr Paul yi se ne wo ensem no bi so no mo apon kofo pa se wo munkoku honorable Cynthia Mamle Morrison and na se before fro ene wo hono police for ene twetwemu no mo mfa eye wo mo aye metu donatis wo bia enhu nsem no because we e kone de dabi before penifo ni ewudodo wo mu wudodo obeti na accident ti wa ya bo bi tuo ni ntese nsem na koso na ya dosto de koso osumase nam so ma sa nyama no kono se don peso mu bibia free Ghana for peso mu nsem ni mu ye enu nti se na nsem wa beto dano ehun be nya sa police for omude omuhwehwe mu nsem mo benya wo mu bia no eba beto dano obi ehun nsem no bi ni ehun se na nsem no sifate se ntro eni echa edi ato NDC ni no eso anasa asem no kari bi wo mu a na Ghana for it benya mo enwo enti ase wo na de ka kori de no mayimu ayehu ye de ni ebedi ensem no echi de bebe bia so ye beto mu ewo fidie so na mo so wade ntre awofa ensem a mehwe egumanimu yi eno so betimi e de tudwa ewo ye comment section na wapomodi afolo ye ewo ye Twitter ene ebiem so Instagram account @tumagh_ ni ye Facebook @tumagh na ama owusua enimidi na me ya adoma ye besan edi shabi makram me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we ye boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.